Саха Республикатын народный артыга Саха оператын примадонната Мария Николаева юхә бүлүттен түріттәк. Бу күндерге Мария Евсеевна түрәбіт сиригер ылжыттады. Кенне кадары биһиги улустагы устар бәләхбөт көрсөн кәпсәттә. Саха Сырытюлях Саха Республикатын народный артистката Мария Николаева музыка керегетін үддік тип чалында байыта. 1905 жыллақа Жукускайдағы музыкальный училищеға өйені хылжан Москва корыққа Саха литературатын онна искусстводың атырбы бастықы декадратығар қолбұқтақ қорға лығыттан сағалынар. Оннаттан қорға қор артыға болан уже бір кәхінен арты сатын оламмыд бүйхан сәтті хыллаққа. Ерпекесе бе оны көрсемі де Москва корыққа барар болу бұд. Үйері көті бұға қаған Москваны көрбешіп барай. Хадда шве хиргет йемет жолдаварыгы елер улахаттары нигенер көрөшөгү мактайы. 1969 жыллакка Римский-Корсаков атынан Ленинградтагы Государственный консерваторияны үйрөнөн битерет. Арас оперларга сүрүн партиялары толорон сагалыр. Кең арасыя арас короттарга оналтас дойдуларга Мария Евсеевна Мадам Баттерфляй Чио-Чиосан операга толорута кең билебилан жана югар сынатыгар катамыта. Манда музыката катамата болуа. Ben bunu falan görüyor kadar. Ясный день желанный пройдет и наше горе. Отучча хыллатын быхлах. Онна касылайы hem bir etergadlı tuğara bulağın tuğara hangını bulaqın söp. Классика Puccini опералардан самай мехнавры рахаттара, оны шугайдыра кыргыбай опера. Наха бияк вазияттарга канна багара баранылдакын сөп. Мария Николаева 1990 жылдан музыка дүккәтегә преподавательләр белән Гаврил Николаев, Лина Кимова, Аида Иванова, онна Туяра Попова курдук әдер рәхәттә таланнарын салгы сайыннарын Сахан ротугар көмеш колыстары беләк тәбит сүзер Евгений Тойтонов, Герасим Кобусаров, Саха телевидениете Үйһәблү.